Mart je 19 časova, sezona 2012. na 13. Gledamo drugi četvrtfinalni duel između Spartaka i Crvene zvezde. Podsjećam vas, u prvoj utakmici u Beogradu Crvena zvezda je savladala Spartak 3:1. Večeras ima meč loptu za plasman u polufinale, ali prema onome što smo vidjeli u Beogradu, morat će momci iz Beograda dobro da se preznoje i ulože maksimalan napor ukoliko večera žele da završe ovu četvrtfinalnu priču. Dobro večer i dobrodošli na susret Spartaka i Crvene zvezde. Prvi servis u večerašnjoj utakmici za kapitena Spartaka Ivana Kostića. I prva servis greška. Na drugoj strani, na liniji za servis sa brojem 9, blok Crvene zvezde Vuk Milutinović.
na startu Crvena zvezda ima prednost od 3:0, vidjeli ste grešku naših odbojkaša, a u uvodu ovog meča imali smo priliku da pozdravimo prvake Srbije na nedavno završenom školskom prvenstvu. To su momci od 6. do 8. razreda naše osnovne škole. Kada tome dodamo da su devojčice pobednice školske olimpijade održane prošle godine, to je još jedna divna potvrda da se u ligu kvalitetno i dobro radi, o tradiciji i onome što nosi Lika odbojkaška sredina ne treba previše govoriti. Gotovo svake sezone na razne načine stižu potvrde u vidu individualnih kvaliteta ili kolektivnih uspeha, pa ako hoćete i ova sezona seniorskog tima može se već nazvati uspešnom samom činjenicom da je obezbeđen opstanak i učešće u elitnom rangu takmičenja u narednoj sezoni. Vidjeli ste malo pre prvi poen Spartaka, a sada Aleksandar Karišić smanjuje prednost Crvene zvezde na 2:3. Upravo će Aleksandar Karišić sada dejstvovati sa linije za servis. Druga servis greška naših odbojkaša u uvodnim trenucima ovog meča. 4:2 vodi Crvena zvezda. Primač beogradskog tima Nemanja Jakovljević na liniji za servis. Revanširao se Karišiku za onu malopređašnju servis grešku. 3:4, a na drugoj strani korektor Spartaka Bojan Poznić pokušat će da napadne takozvanim slot servisom. Miran prijam crveno-beli. Od dvojnog bloka lopta pada ipak u polje našeg tima. 5:3 vodi Crvena zvezda. Sa brojem 16 Milan Čelić, bloker Crvene zvezde, priprema se da servira. Smanjena prednost crveno-belih na 4:5, poentirao je Bojan Poznić. A što se tiče večerašnje posete, ona je bar do sada nešto manje, mada još uvek pristiže publika, jer napolje je pravi kijamet. Susnežica, sneg, mnogo vode na ulicama u našem gradu, verovatno da je mnoge pokolebalo i navelo da ne krenu ovde na utakmicu Spartaka i Crvene zvezde. Svaki duel sa Crvenom zvezdom je pravi odbojkaški praznik i Ljižani ga u principu ne propuštaju, bar oni koji vole odbojku. Ali i pored toga do ovog trenutka negdje oko 400 gledalaca je u sali osnovne škole. Svedoci su da u uvodnim trenucima meča Zvezda za nijansu bolja. Nažalost, sada je Ivan Kostić pogrešio, centimetri su presudili u korist Crvene zvezde koja vodi 7:4. Na servisu kapitan Crvene zvezde i reprezentativac Mihajlo Mitić. Napao je Radosavljevića vrlo uspešno. Morate naše odbojkaši samo da predate loptu, sam sada Zvezda ode na tehnički time-out sa prednošću od 8:4 i upravo tako. A da iskoristim ovu tehničku pauzu da se osvrnem i na susret u Beogradu. Zvezda je kao prvo plasirana u tom meču igrala protiv 8. plasiranog Spartaka koji je opstanak i 8. mesto obezbedio bukvalno u poslednjem kolu, zahvaljujući i svoje pobedi protiv Ribnice od 3:1, ali zahvaljujući i pobedi Đerdapa u Subotici. I jedna i druga bile su neophodne da naš tim izbegne doigravanje za opstanak i samom činjenicom da je obezbedio opstanak dobije priliku da učestvuje u ovim četvrtfinalnim duelima
i kao najslabije plasirana od ekipa koje su obezbedile takmičenje u Superligi naredne sezone, dobije za protivnika Crvenu zvezdu. Možda bi u nekim drugim okolnostima Spartak imao mnogo više šanse, ovako protiv aktuelnog šampiona i tima koji je nedavno osvojio u Novom Pazaru i Kup Srbije. Objektivno Zvezda je apsolutni favorit, mada se po svemu onome što je u Beogradu viđeno pre 4 dana to baš i ne bi rekao. Spartak je bio na pragu senzacije i nijanse su tada presudile u korist Crvene zvezde. Što se tiče do sadašnjeg dela prvog seta, Zvezda sigurna, ubedljiva, verovatno poučena i nedeljnim iskustvom i mečom iz Beograda, mnogo odlučnije i silovitije krenuli su crveno-beli u ovaj susret, što se vide i na semaforu. Još jedno Mihajlo Mikić. Ovoga puta uspešan prijem Radosavljevića, međutim ne poentira Zindović, ipak lopta pada u polje Crvene zvezde, spustila se niz mrežu. Nemoćni su bili Milutinović i čini mi se da je tu bio i Filip Stojilović. U svakom slučaju 5:9 prekinuta mini serija Crvene zvezde, na drugoj strani bloker Spartaka Petar Turanjen. Sada on uzvraća dobrim servisom i direktnim poenom, 6. po redu za Spartak. Imaće novu šansu sa linije za servis. Malo duži kontakt sa loptom primača Crvene zvezde, tolerisali su sada sudijski par Vladimir Simonović i Vladimir Cvetković, prvi iz Kragujevca, drugi iz Beograda. Da kažem sada da je i delegat utakmice Dejan Jovanović također iz Beograda. A sada as poen crveno-belih donosi Filip Stojilović, 194 cm visoki primač. Ima 21 godinu i jedan od velikih aduta Crvene zvezde u odbrani titule, a vidite to i po ovom servisu, drugi uzastopni as servis. Raste prednost Crvene zvezde, morat će Bogdan Veličković verovatno time-outom, tako je. Sada ga i traži od drugog sudije Vladimira Cvetkovića. Iako potpuno rasterećeni, bez ikakvog moranja i obaveze u pogledu rezultata, igrači Spartaka ne snalaze se u ovoj, da kažem, prvoj polovini prvog seta. U Beogradu je Spartak prvi set izgubio na razliku. Imali su nižani set loptu na rezultatu 24-23, izgubili ga 27-25. Potpuno neizvesne završnice drugog i trećeg seta. Završene su najpre vodstvom Crvene zvezde od 2:0, smanjuje Spartak na 2:1 i imao sve do 18. poena u četvrtom setu šansu da stigne do taj breaka, ali su posustali u finišu tog seta. Zvezda je nekako uspela da stigne do pobede, ali oni koji su posmatrali taj meč mogli su pre svega da vide izvanrednu odbojku Spartaka i Crvene zvezde. Uživali su u svemu tome i igrači i malobrojni navijači našeg kluba. Nažalost, do ovog trenutka to baš i ne možemo reći, jer je Crvena zvezda više nego ubedljiva. 13-6, sada ima i kontru za 14. poen. Ali trajni blok Zindovića, Karišika i Kostića osujetio je njihov pokušaj. Spartak stiže do 7. poena, Ivan Kostić do linije za servis. Najpre miran prijem, a onda sigurna i efektna realizacija Vuka Milutinovića. Napadom kroz sredinu Crvena zvezda stiže do 14. poena, Milutinović do linije za servis.
napada Pajića, Kostić, pa Karišić za 8. poen Spartaka. Kao da su previše nonšalantno Ljižani ušli u ovaj meč. Jesu rasterećeni, ali znamo svi koji pratimo redovnije utakmice Spartaka da momci u crvenim dresovima sa desne strane naše kamere mogu mnogo bolje i nadamo se da ćemo nešto od toga večeras videti, za sada samo u pojedinim trenucima. Recimo ovakav napad, ovoga puta preko Pajića, Spartak stiže do poena, 9:15. Mislim da je ovo bila lopta od bloka igrača Spartaka, tako je, idemo na drugi tehnički timeout. Crvena zvezda vodi 16:9. Nastavljena igra servisom Nemanja Jakovljevića, ali on pravi servis grešku, donosi 10. poen Ljižanima, na drugoj strani Bojan Poznić. Od dvojnog bloka Kostića i Turanjanina lopta završava van granica igrališta. Crvena zvezda ponovo na +7. Milan Ćelić na liniji za servis. Iako nije u igri i ove sezone nije dobio previše priliku da igra, u timu Crvene zvezde je i Milan Perić, osvajač mnogih odličja u mlađim reprezentativnim kategorijama. Jedan od velikih aduta Crvene zvezde, imali ste priliku da to čujete i u toku prenosa utakmice Crvene zvezde na završnom turniru Kupa Srbije. Nekoliko navrata pominjao ga je reporter Radio televizije Srbije. Ipak ove sezone Perić iz ne znam kojih razloga ne dobija baš previše šansu da igra, a svi dobro znamo o kakvom se igraču radi. Crvena zvezda, kao i svi drugi veliki klubovi, ima svoju filozofiju i način na koji funkcioniše, svoj sistem i svoju organizaciju, što naravno ne znači da recimo već sljedeće sezone Perića nećemo gledati u prvoj postavi ovog tima. Dešava se to da igrač jednostavno mora da otrpi i takav period, na kraju krajeva, i to može da bude od velike koristi za izrastanje jednog igrača. Nadamo se da će ta okolnost biti od koristi Milanu Periću, a u ostalom za takvog igrača i pre svega takvog momka, zaista se radi o sjajnom čoveku, vrata i naše kluba su mu uvek otvorena. A sve ovo govorim dok Crvena zvezda stiže do prednosti od 19-13, dakle manje više isto odstojanje. Zadržavaju crveno-beli, ulazimo u finiš prvog seta. (14:19). Možda bi neka mini serija rezultatski vratila Spartak u igru i dovela u situaciju da se bori i za ovaj set, ali Zvezda ima zaista veliku prednost.
za našu ligu, izuzetno kvalitetan tim. Teško je protiv crveno-belih praviti serije poena, ali ne i nemoguće. Milan Zindović upravo to dokazuje, 15:19. Spartak poen bliže crveno-belima, Ivan Kostić još jednom na liniji za servis. Bravo, pada lopta u teren. Zaslužili su igrači Spartaka i malo sreće. A Duško Nikolić, trener Crvene zvezde, primoran da zatraži time-out jer Zvezda više nema onakvu ubedljivu prednost. 16:19. Moram da kažem da još uvek Crvena zvezda mnogo bliža vodstvo od 1:0, ali ipak je ovo prednost koja bi mogla da bude dostižna. Nastavlja se igra, još jednom Ivan Kostić. Miran prijem crveno-belih, imali odbrane od ovog napada, nažalost nema. Petković preciznom dijagonalom donosi 20. poen crveno-belima. Za očekivati je bilo da Zvezda u ovoj situaciji napadne preko svog korektora. Upasivljen ovaj pokušaj naših igrača i opet napad preko Petkovića. Nastavlja se igra. Još uvek nema poena. I mislim da je možda ovo i odlučujući trenutak prvog seta. Promašio je sada Zindović. Bio je zaista u teškoj poziciji. Zatražit će Bogdan Veličković još jedan time-out, ali sada Zvezda mnogo bliža vodstvo od 1:0, 21:16. Odlična prednost crveno-belih. Vidjet ćemo da li će nešto doneti ovaj time-out Bogdana Veličkovića. Ruku na srce. Vrlo teška situacija, bar kad je ovaj set u pitanju. Ponovno će Vuk Milutinović servirati. Vidjet ćemo koga će napasti bloker crveno-belih servisom. Pajića, Kostić i onda Poznić prekida. Neizvesnost oko ovog poena, 17. po redu za Spartak. Milan Zindović sada na liniji za servis. Šansa da se ispravi za malopređašnju grešku, odličan servis. Napao je libera Filipa Vujića, može li Zvezda da napadne? Odbranili su se naši igrači, evo šanse za novi poen koji donosi Bojan Poznić. 18:21. Sada možemo da kažemo više nego uspešan time-out Bogdana Veličkovića. I skupio se Milan Zindović za malopređašnju grešku, mogao bi da ponovi onako dobar servis. Nažalost, ovoga puta za malo neprecizno, 22:18. A sada će korektor Crvene zvezde, Dušan Petković, dejstvovati sa linije za servis. Odličan prijem Zindovića, Pajić izblokiran, 23. poen Crvene zvezde od ruku Mihajla Mitića uz pomoć Milana Ćelića. Zvezda osvaja ovaj poen i sada će Petković servirati za prvu set loptu. Ne uspevaju Beograđani da dođu do prve šanse za vodstvo u ovom meču. 19:23, na drugoj strani
Aleksandar Karišik. U ovakvim okolnostima ovo je jedini izbor da se napadne servisom. Nažalost, Karišik nije bio precizan. Prva set lopta za Crvenu zvezdu. Nemanja Jakovljević. Primat Zvezde u gotovo identičnom stilu kao i Aleksandar Karišik. 20-24. Zvezda na raspolaganju ima još 4 set lopta. Bojan Pozdić u servis. Prvi neuspehan pokušaj, pa opet napadaju crveno-beli, ovoga puta preko Petkovića. 25-20. Crvena zvezda vodi 1-0 u drugoj četvrtfinalnoj utakmici play-offa prvenstva Srbije za sezonu 2012-13. Podsjećam vas, ukoliko i večera zabeleže pobedu, crveno-beli će se plasirati u polufinale. Što se tiče Spartaka, dvomeč ili tromeč sa Crvenom zvezdom u zavisnosti od ishoda večerašnjeg duela je svojevrsna nagrada za izboren opstanak u društvu najboljih superligaških odbojkaških klubova. Spartak nema nikakvu obavezu, potpuno rasterećen u večerašnjem duelu, dočekuje Crvenu zvezdu. Šta god da urade, zaslužuju sve čestitke za rezultat koji su ostvarili u ovoj sezoni. Prioritet je bio opstanak i taj cilj je ispunjen, ali moramo da pomenemo i susret, prvi četvrtfinalni susret u Beogradu, gde su se predstavili na sjajan način i zaista je šteta što kao osmoplasirani igraju protiv najboljeg srpskog tima u ovom trenutku. Možda bi protiv nekog drugog rivala Spartak imao mnogo više šansa da stigne među 4 najbolje ekipe. Drugi set počeće servisom primača Beograđana Filipa Stojilovića. Što se tiče prvog perioda, Crvena zvezda od samog starta silovita, ubedljiva. Zvezda je povela 3-0, a onda tu prednost konstantno održavala, nešto malo i povećala, završila taj period igre 25-20, vodi 1-0 u setovima i 1-0 na startu drugog seta. Vidjeli ste na koji način Zvezda stiže do poena, a Filip Stojilović još jednom do linije za sebe. Napada Pajića, vrlo uspešno, ima Zvezda kontru i vodstvo od 2-0. Poentirao je Nemanja Jakovljević, primač Crvene zvezde. Nikako naši igrači da uhvate ritam, da uspostave tu igračku ravnotežu, pa na kraju krajeva i rezultatsku. Sada i mnogo sreće za Filipa Stojilovića. Vidjeli ste da se lopta spustila još jednom Stojilović. Ovoga puta greši 1-3. Ivan Kostić odlazi na sed. Blokiran Petković od ruke Karišika i uz pomoć Milana Zindovića. Lopta se vraća u polje Crvene zvezde. Pre toga jedna vrlo sumnjiva i diskutabilna situacija. Jedan, rekao bih, predug, ne baš odbojkaški kontakt rukama, čini mi se, Mihajla Mitića. Nije suđen kao prljava lopta, nije dodeljen poen, ali evo sada reaguje sudijski dvojac i dodeljuje zbog sličnog poteza poen Spartaku. Nošena lopta, rezultat je 3-3.
Evo te rezultatske ravnoteže, evo šanse sada da se drži priključak i korak sa Crvenom zvezdom, izblokiran je sada pokušaj Beograđana. Evo vidite kako sve sada drugačije funkcioniše, razleteli su se odmah po terenu naši igrači, ovoga puta nisu uspeli, ali vidjeli smo nešto od one borbenosti koja ih je krasila u finišu sezone, kada su stigli do dragocenih bodova koji su na kraju značili opstanak i plasman u četvrtfinale. Sada Poznić donosi novo izjednačenje, 4-4. Nadamo se da ćemo sada gledati ravnopravnu borbu. Nije uspeo Milan Zindović da se odbrani od ovog napada Nemanje Jakovljevića. Ponovo minimalna prednost na strani Crvene zvezde. Dušan Petković na servis. Lah prijem u Kašina Smiljanića, poentira napadom kroz sredinu Aleksandar Karišić. Za novo izjednačenje, 5-5. Karišić sada servisom napada Jakovljevića, izvanredno, evo šansa za vođstvo Spartaka. Neuspešan prvi pokušaj Turanjanina, mora se nizom samo da prebace loptu. Može li se blokom do vođstva? Ne. Skraćena dijagonala Nemanje Jakovljevića ipak završava u polju Spartaka. Opet Zvezda ima minimalnu prednost, ali sada potpuno drugačija situacija nego ona iz prvog seta i na startu drugog kada je Zvezda povela 3-0. Uspostavljena rezultatska ravnoteža koju u ovim trenucima servis greškom održava i Nemanja Jakovljević, 6-6. Bojan Poznić je spreman već da uputi servis ka polju Crvene zvezde. Odlično. Pomislio sam da će lopta završiti u 9. metru Zvezdinog polja, ali videli ste da je ovo ipak bila servis greška. 7-6. Milan Čelić na servis. Greši Pajić, Zvezda odlazi na prvi tehnički time-out u drugom setu sa prednošću od 8-6. Prvi tehnički time-out u drugom setu. Isteklo je vreme za prvi tehnički time-out u drugom setu. Opet Pajić napada, izblokiran. Novi pokušaj Spartaka preko Bojana Poznića. Sada teška pozicija za Poznića. Milan Zindović je sada, vidjeli ste, bio u ulozi tehničara. Nisu ovo najspretnije uradili domaći igrači. Zvezda vodi 9-6. Još jedna šansa sa linije za servis za Milana Čelića. Ovoga puta Bojan Poznić ubojitiji i precizniji. 7-9, Mihajlo Pajić na liniji za servis. 193 cm visoki primač Spartaka. Verovatno ćemo sada od njega vidjeti ofenzivni servis, da. A reprezentativac Srbije Mihajlo Mitić takozvanim kuvanjem donosi prednost svom timu od 10-7.
8. poen za Spartak i šansa za Turanjanina sa servisa. Ne treba dozvoliti crveno-belima da se previše odvoje. Jedna mini serija bi bila dovoljna da se ponovo vrati onaj rezultatski egal. Vidjeli ste paralelu Petkovića, 11-8 vodi Zvezda. Interesantno da u dosadašnjem delu ovog drugog četvrtfinalnog meča nismo još vidjeli vodstvo Spartaka. Imali su Južani pri rezultatu 6-6 kontru za vodstvo, nisu je iskoristili. I moramo da konstatujemo da u dosadašnjem delu meča Zvezda u potpunosti opravdava ulogu apsolutnog favorita u ovom četvrtfinalnom duelu. Za razliku od susreta u Beogradu gde je najveći deo meča protekao u potpuno ravnopravnoj borbi. U ovom susretu Zvezda vodi 1-0, a u drugom setu 13-8. Serija Zvezde od 7-2 primorava sada Bogdana Veličkovića da zatraži timeout. Podsjetit ću vas, bilo je 6-6, sada prednost Crvene Zvezde od 13-8. Istekao je timeout Bogdana Veličkovića. Saznaćemo uskoro da li je bio uspešan, odnosno hoće li naši igrači konačno stići do poena. Još uvek ne uspevaju, priprema napad Vukašin Smiljanić. Nije uspeo Poznić da poentira, a sada greši crvena beli. Jakovljević ovu loptu ispucava van granica igrališta. Gađaju negde 4. 5. metar. Nešto skraćena dijagonala, ispostavilo se neprecizna. Na drugoj strani Ivan Kostić, 9-13. Od prstiju Aleksandra Karišika lopta završava van granica polja Spartaka. Zvezda vodi 14-9. Na drugoj strani sa brojem 9 Vuk Milutinović, bloker Crvene Zvezde. Kostić priprema napada za korektora Bojana Poznića, koji donosi Spartaku 10. po redu poen u drugom setu. Smanjen zaostatak u odnosu na crveno-bele na 4 poena. Milan Zindović na servisu. (15-10) za Zvezdu. Kad već pominjem Milana Zindovića, da kažem da je to momak koji je završio elektrotehnički fakultet, koji radi, putuje iz Beograda, trenira i bez obzira na vreme koje je odvajao i za školu i koje sada odvaja za posao, radi se o izuzetno uspešnom odbojkašu, sportista koji je u svakom pogledu za primer. A sada potez Bogdana Veličkovića, koji publika nagrađuje aplauzom, uvodi mlađanog Uroša Gajića, koji će sada pokušati da nešto promeni, najpre sa linije za sebe.
Nije uspeo, idemo na drugi tehnički time-out, 16-11 vodi Crvena zvezda. Još jednom će servirati Nemanja Jakovljević. Isteklo je vreme za drugu obaveznu pauzu u drugom setu. A Koranjanin smanjuje prednost Zvezde na 12-16. Ova dva kluba su se 80. godina redovno sastajala u okviru tadašnje prve B lige i možemo da se pohvalimo da je u to vreme Crvena zvezda bila gotovo redovna mušterija našeg Spartaka. Beležili su Ljižani pobede i u Beogradu, i u Lazarevcu, i Lajkovcu, gde su pretežno igrali kao domaćini, jer hala u Ljigu je napravljena tek 90. godina, kada se Spartak ponovo vrati u društvu prvo B ligaša, a već nekoliko sezona nastupa u društvu najboljih srpskih odbojkaških klubova. I rekao smo već u dva navrata da su Ljižani izborili to pravo i za narednu sezonu, što je za jedan mali gradić ili varoš veličine Ljiga izvanredan uspeh i poduhvat kojim ne mogu da se pohvale ni mnogo veće sportske, odnosno odbojkaške sredine. Spartak je i tada uzimao skalp Zvezdi prošle sezone u Beogradu. Pobedili su Zvezdu 3-2 i nema kluba u Srbiji na prostoru nekne Jugoslavije koji se takmičio sa ljiškim klubom, a da Spartak makar jednom nije pobedio. I jedino što još preostaje Ljižanima kada je u pitanju učešću u Super ligi je pobeda protiv Vojvodine. To za ovih nekoliko sezona koliko Spartak igra u Super ligi Ljižanima još nije pošlo za rukom. Pre par nedelja ovdje je gostovala Vojvodina i bila je idealna situacija da se prvi put zabeleži superligaška pobjeda protiv novosadskog kluba, ali je propuštena ta šansa. Međutim, ono što je najvažnije, Spartak je stigao do tog 8. mesta, obezbedio opstanak. A sve ovo govorim jer na terenu Zvezda povećava svoju prednost, nema ni najmanje neizvesnosti. 19-12 za tim iz Beograda. I mislim da bi mogli već sada da kažemo da će posle drugog seta Zvezda voditi 2-0. Vidjeli ste na koji način Beograđani stižu do 20. poena od ruku Stojilovića i uz pomoć Milutinovića, dakle dvojnim blokom. Lopta se vratila u polje Spartaka. Još jednom će Milan Čelić servirati. Sada nam samo preostaje da vidimo da li ćemo u ovom meču gledati više od 3 seta. Zvezda večera, za razliku od prvog meča u Beogradu, potpuno dominira, kontroliše i igru i rezultat. Šampionsko izdanje crveno-belih. Oni ove sezone brane titulu. Odbranili su kup koji su osvojili prošle godine. I na tom putu kao odbrani duple krune, kako sada stvari stoje, večeras će već postati polufinalisti. 21-13 je, izlazi Milan Zindović, umjesto njega Mario Majcan na poziciji primača.
Gledali smo ga do sada u ulozi tehničara Spartaka, vidjet ćemo kako će se sada snaći. Evo ga Majcan u napadu. Četrnaesti poen za Spartak. Kombinuje sada Bogdan Veličković i priprema svoju ekipu za treći set. Treba biti objektivan i svaki osvojen set protiv Crvene zvezde predstavljao bi sasvim solidan uspeh. (22:14) Zvezdi preostaje da ovaj period ide rutinski privede kraj. Vidjet ćemo koliko će Spartak poena osvojiti. Ostaće za sada na 14. jer je sjajno servirao Stojilović, nije uspeo Vukašin Smiljanić da primi ovaj servis. Treba reći, kada već pominjem Smiljanića, da je ova sezona za njega debitantska kada je u pitanju igra u kontinuitetu u prvom timu. Dakle, sve to ima uticaja na taj rezultat Spartaka koji bi po kvalitetu u pogledu plasmana na tabeli mogao da bude bolji, ali treba stvarati igrače, treba ih istrpeti i tolerisati u tom procesu sazrevanja i sticanja iskustva, jer nema nikakve sumnje da je Vukašin Smiljanić izuzetan talenat i on u svojim vitrinama ima mnogo medalja i trofeja sa mlađim kategorijama. Stiglo je vreme i za nastupe u Superligi. Bilo je mečeva gde je imao zaista sjajne role, bilo je mečeva gde je imao i padove, što je potpuno normalno. Momak je 95. godište, dakle sa nepunih 18 godina. Velika odgovornost je bila na njemu. Šteta što se igrači Spartaka nisu malo ranije probudili u ovom setu. 23:17 za Crvenu zvezdu. Ivan Kostić će još jednom servirati. Beograđani stižu do prve set lopte, a vidite da je na terenu i Uroš Gajić, koji je malo preušao umesto Karišika. On je 94. godište. Takođe momak iz Ljiga. Završen je drugi set, 25:17, Zvezda vodi 2:0. Videli smo set koji je bio dosta sličan onom prvom, s tim da je Crvena zvezda posle onog uvodnog dela drugog seta, koji je bio koliko toliko ravnopravan, bila još dominantnija u odnosu na prvi set, ali ono što je publika pozdravila i što nas raduje, što je priliku dobio Uroš Gajić zajedno sa mlađanim Vukašinom Smiljanićem. Ovo su šanse da Bogdan Veličković pruži priliku mladim igračima da oni stiču iskustvo, jer bi već u narednoj sezoni mogli da budu starteri, da budu stalni članovi te prve postave ljiškog tima. Počinje treći set, servisom Ivana Kostića. Napad na Libora Vujića, brane se sada Njižani od ataka crveno-beli, Karišić ipak samo prebacuje loptu u pasivljen pokušaj Crvene zvezde. Evo sada šanse za vodstvo Spartaka, Poznić.
Prvi put u večerašnjem meču Spartak ima prednost i to na startu trećeg seta 1:0. Ivan Kostić. Prvo izjednačenje u trećem setu. Uglavnom pozorišna atmosfera jer crveno-beli su u većem delu do sadašnjeg toka meča potpuno dominirali, tako da mi Bližani nisu imali priliku da bodre svoje ljubimce onako kako znaju i mogu. A evo sada na startu trećeg seta prvi put vidimo i dve prednosti, doduše minimalne našeg tima. Može li Spartak sada do vodstva od 3:1? Da, i to zahvaljujući Nemanji Jakovljeviću koji je uputio nepreciznu dijagonalu, nije lopta dotakla nikoga u dvojnom bloku Spartaka. Spartak vodi 3:1, Milan Zindović servis. Sada nema odbrane, skraćena dijagonala. Ako se ne varam, Nemanje Jakovljevića. 2:3, Dušan Petković na servis. Tri stiže Zvezda do izjednačenja, Dušan Petković još jednom do linije za servis. Sjajno napao je Vukašina Smiljanića koji je odlično prihvatio težak servis Petkovića. Blokaut je ovo bio, 4:3 vodi Spartak. Servirat će Aleksandar Kariš. Novo izjednačenje 4:4. U ovim trenucima trećeg seta Spartak ravnopravan sa Crvenom zvezdom. Nemanja Jakovljević na liniji za servis. Ovoga puta napada Pajića koji u prvom pokušaju ne uspeva da donosi poen svojem timu. Zvezda uzvraća neprecizno. Nova minimalna prednost Spartaka, 5:4. Prilika sa servisa za korektora Lizana, Bojana Poznića. Mitić priprema akciju za Stojilovića koji donosi novo četvrto po redu izjednačenje u trećem setu. Rezultat je 5:5. Od bloka pa onda na antenu i na kraju u autu završava ova lopta. Nova minimalna prednost Ližana 6:5, a Mihajlo Pajić je sada na liniji za servis. Napada Jakovljevića vrlo uspešno. Nije uspeo da prihvati Jakovljević servis Mihajla Pajića. 7:5 vodi Spartak. Još jedna šansa za primača Niškog tima.
čujete da se sada i publika probudila. I pored lošeg vremena, sada u sali negdje oko 400-450 gledalaca. Došli su da gledaju i uživaju u dobroj odbojci koji im ovim trenucima demonstriraju i igrači Zvezde, ali za razliku od prva dva seta i igrači Spartaka koji na prvom tehničkom timeoutu u trećem setu vode 8-6. Naravno, niko u publici niti traži, niti očekuje previše u pogledu eventualne pobjede protiv Crvene Zvezde. Njih je odbojkaški vrlo edukovana sredina i dobro ljudi koji prate odbojku odlično znaju odnos snaga u srpskoj odbojci. Jasno je svima da je Zvezda apsolutni favorit ne samo u ovom meču, nego i u pogledu osvajanja titule u ovoj sezoni. Ali, rekoh, nadmetanje sa ovakvim rivalom i uopšte gostovanje Crvene Zvezde je uvek praznik za naš grad. I oni najuporniji, koje nije ni loše vreme sprečilo, došli su da gledaju i uživaju u dobroj odbojci. Sada su bili svedoci 7. po redu poena u trećem setu koji su osvojili crveno-beli. Tačnije Filip Stojilović koji je sada na liniji za servis. Poznica Kostić ne uspeva da se iščupa iz ove situacije. Ipak će biti izjednačenje. 8-8. Još jednu će primat Crvene Zvezde, Filip Stojilović servirati. Isto na Vukašina Smiljanića. Izvanredan servis Stojilovića, vidjeli smo slične servise u prvom i drugom setu upravo od strane Filipa Stojilovića. 3 vezana poena za Crvenu Zvezdu. Sada je napao Mihajla Pajića, Kostić priprema napad za Zindovića koji greši, Zvezda vodi 10-8, mislim da bi Bogdan Veličković mogao da zatraži svoj prvi timeout u trećem setu. 4 vezana poena Crvene Zvezde. Neće biti timeouta. Ispostavili se da je Veličković bio u pravu jer je Spartak prekinuo ovu seriju poena Crvene Zvezde, stigao do svog 9. Ivan Kostić na liniji za servis. Odličan servis Kostića, napao Stojilovića. Evo priliku za Spartak da organizuje svoj napad. Vukašin Smiljanić za Bojana Poznića. Nije Poznić bio u najboljoj situaciji i to sada daje do znanja Vukašinu Smiljaniću. Previše blizu je išla ova lopta, previše blizu mreže i lako su crveno-beli izblokirali Poznića. Vratili se ponovo na +2, 11-9 je. Miran prijem Mihajla Pajića. Ispravlja se Zindović sada za malopređašnju grešku. 10-11. Zvezda na +2, 12-10. Miran prijema, onda i sigurna realizacija.
Petković pravi servis grešku, ponovo se Spartak približava na poen za ostatke, odnosno na Crvenu zvezdu. Karišić će sada imati priliku da eventualnim dobrim servisom donese šansu Spartaku za izjednačenje. Pokrivaju dvojni blok Križani, evo šanse za poen. Morat će da pokušaju ponovo naši igrači. Mihajlo Pajić snažno po trojnom bloku. Za sada su se odbranili crveno-beli, više nema odbrane, 12-12 je. Uspešniji u ovom vazdušnom duelu od Mihajla Mitića bio je, ako se ne varam, Ivan Kostić, koji ima sada primedbu na sudijsku reakciju. Verovatno je smatrao da je i pre toga Simonović trebalo da dosudi poen u korist Spartaka. U svakom slučaju 12-12. Odličan blok Turanjanina i Poznića. Spartak vodi 13-12. Evo šanse za Južane da uđu u ravnopravnu završnicu trećeg seta. Doduše sada je tek sredina, ali definitivno u ovom setu drže taj priključak i ravnotežu, a bogami sada imaju 2 poena prednosti, 14-12. I odmah reaguje trener Crvene zvezde Duško Nikolić. Jasno je njemu da bez obzira na dosadašnju, odnosno dominaciju Crvene zvezde u prva 2 seta, Spartak ima kvalitet da eventualnim dobijanjem trećeg seta da preokrene kompletnu situaciju, jer sigurno da Crvena zvezda ne želi taj treći meč, bez obzira što bi ga igralo na svom terenu. Zvezda želi da već večeras završi posao, plasira se u polufinale i ostavi sebi što više vremena za pripremu polufinalnih duela. Uverili su se crveno-beli da Spartak može da bude vrlo neugodan protivnik u prvom meču koji je odigran u nedelju, a uveravaju se u to i u trećem setu ovog drugog četvrtfinalnog duela. Veliki problemi sada na prijemu posle ovih dobrih servisa Karišića i konačno ova dijagonala završava u polju Spartaka, koji zadržava prednost 14-13. Nemanja Jakovljević će sada servirati. Siguran prijem Vukašina Smiljanića, a onda efektna realizacija Petra Turanjanina, nekadašnjeg igrača Partizana, koji je imao jednu neugodnu povredu i operaciju. Malo su Južani i rizikovali kada su ga poslali da dođe da igra, verovali su da će se oporaviti, znali su dobro kako dobro se igraču radi. To on pokazuje u ovim trenucima. Usledila i greška crveno-belih, vidjeli ste neprecizan napad, tačnije paralelu koju je uputio Nemanja Jakovljević. Spartak na drugi tehnički time-out u trećem setu odlazi sa prednošću od 16-13. Nastavak trećeg seta i poen Dušana Petkovića, smanjena prednost Nižana na 14-16. Zvezdi je ovaj tehnički time-out dobro došao, jer je Spartak imao jednu seriju poena, ni malo prijatno za Beograđane, koji će sada pokušati da nešto urade, pre svega servisa Milana Ćelića, ali ne uspevaju da se odbrane od ove snažne poludijagonale Bojana Poznića. Spartak ponovo ima 3 poena prednosti, vodi 17-14. Mihajlo Pajić na servisi. Potpuno drugačija sada atmosfera i na tribinama, odnosno na prva 2 seta.
a sve ovo i tekako utiče na igrače Crvene zvezde. Videli ste pad koncentracije i kod najboljeg zvezdinog igrača Dušana Petkovića. Prinuđen je sada Nikolić i da menja, izaći će Jakovljević, umesto njega ulazi Vuk Milutinović. Iako nasmejan, sigurno da mu nije sve jedno, pokušava da unese malo više optimizma i samopouzdanja ovim trenucima u redove svog tima, ali ne uspeva najbolje da prihvati ovaj servis naših igrača. Evo sada šanse za 19. poen. Ne uspeva Milan Zindović, ali i dalje lepa prednost Ližana, 18-15. To sada pokazuje i Bogdan Veličković. Savetuje svojim igračima da nastave samo ovako, da je sve u redu, da igraju upravo onako kako on želi. Odličan prijem Pajića. Zindović ne greši 2 puta, ali ovoga puta zvezdaši se brane za trenutak. Novi atak Zindovića. Sada je ovo poen za Spartak, 19-15. A kada pomenuh malo pred trenera Spartaka Bogdana Veličkovića, moram da kažem da on na specifičan način vodi svoj tim, jednostavno dole pored one poprečne linije koja obeležava granice igrališta i prostor za trenera, igra zajedno sa svojim igračima, učestvuje u svakoj akciji, u svakom poenu, jedan veliki pozitivac. Tu svoju energiju prenosi na igrače, a to rezultira velikom borbenošću koja se nekada graniči i sa fanatizmom. Nismo to videli večeras u prva 2 seta, ali na svu sreću u trećem imamo priliku da vidimo ono zbog čega je Spartak i uspeo da izbori opstanak u društvu najboljih srpskih odbojkaških klubova. 17-20, sada smo videli servis grešku. Na drugoj strani sa brojem 9 Vuk Milutinović, bloker Crvene zvezde na liniji za servis. Mihajlo Pajić preuzima odgovornost na prijemu, nema realizacije za sada. Evo nove šanse, Kostić pripremit će napad za Karišika. Teška lopta za Kostića, mislim da je ovo bio prelaz, da je ovo ispravna odluka sudijskog para Simonović-Cvetković. Ne sviđa nam se naravno ovakva odluka, ali mislim da je ispravna. Opet Pajić miran na prijemu, a Poznić siguran i neumoljiv, donosi prednost svom timu od 21-18 i približava Spartak osvajanju prvog seta u ovom meču. Vidite tu borbenost o kojoj sam malo pregovorio i taj pristup igrača gde jednostavno nema izgubljene lopte, izgubljenog poena dok se ne čuje sudijska pištaljka. To u trećem setu donosi sasvim konkretan rezultat, 21-19. Sada Bogdan Veličković traži svoj time-out, želi da smiri svoje igrače, da uspešno ovaj set privedu kraju, a da iskoristim priliku da kažem da Dušan Nikolić odlično zna kakvu neprijatnost može da doživi od Ližana. Pre ove utakmice imao sam priliku da neformalno razgovaram s njim, našalio sam se s obzirom da se njegovi igrači zagrevali tako što su igrali mali fudbal na ovom prostoru dole koji je sada njihovo polje za igru, i rekao sam mu da u nedelju
pošalje svoju ekipu u Ljig na mali fudbal, pošto će večera završiti posao, a on se brecnuo i rekao da to uopšte nije tako i da Spartak potpuno drugačije shvata, i onda mi je kao ilustraciju tog svog stava pomenuo taj susret nedeljni u Beogradu, gde se i on, a i njegovi igrači propisno namučili i preznojili dok su stigli do pobede. Nažalost, u ovim trenucima topi se prednost Spartaka, samo poen prednosti sada 21-20. Sada nam treba miran prijem na servis Dušana Petkovića, koji upravo sada sjajno servira. Teška pozicija za Pajića, imaće Zvezda šansu za izjednačenje, ali za sada nema izjednačenja. Kostić stiže ovu loptu, nova šansa za Zvezdu. Mihajlo Pajić poenti. Oprostite, Mihajlo Mitić daje Pajić, sada bi Spartak imao 2 poena prednosti, ali nažalost to je učinio njegov imenjak Mitić i doneo izjednačenje 21-21. Malo presmrknuta lica na klupi Crvene Zvezde, sada potpuno drugačija atmosfera. Iskoristili su crveno-beli greške igrača Spartaka, ali još ništa nije gotovo u pogledu konačnog ishoda ovog seta. Sve je otvoreno, 21-21, ulazimo u neizvesnu završnicu trećeg seta. Da li i poslednjeg u ovom meču i ovom četvrtfinalnom duelu, saznaćemo za koji minut. Dušan Petković imaće još jednu šansu sa linije za servis. Kraćen servis i to na Vukašina Smiljanića. Poznić snažno i neslučno. Nikoga nije dotakla lopta, vidjeli smo to i pre nego što su sudije pokazale da poen pripada Crvenoj Zvezdi. 22-21. I još jednom Dušan Petković na servisu. Odavno nismo vidjeli servis Zvezdu, a nećemo ni sada. Mihajlo Pajić izblokira njegov pokušaj, nova šansa sada za Bojana Poznića. Teška pozicija, ali ipak poen. Ipak Spartak stiže do izjednačenja 22-22. Jajno je servirao Karišić sredinom ovog seta. Može li da ponovi to? Sada bi to bilo više nego dragoceno. Odlično. Bravo za popularnog Bosketa. I odmah reaguje Duško Nikolić, traži svoj drugi posljednji timeout na koji ima pravo u ovom setu. I koliko mogu odavde da vidim, najviše primedbi ima na postavljanje primača u ovoj situaciji. Sada im je to pokazao i na tabli. Ne verujem da im je više od 4-5 reči uputio. Jasno je igračima Zvezde da je prijem ovde problem, ali ja bih rekao pre svega odličan servis Aleksandra Karišika. Možemo li da vidimo ono što se zove replay? Nažalost, neće Karišik imati novu šansu. Uz mnogo muke crveno-beli stižu ipak do izjednačenja 23-23, a posle servisa Lazara Koprivica, koji je malo preušao, saznaćemo ko će do prva šest lopta u trećem setu. Zvezda ima meč loptu.
Sada jedan nešto sugestij publike, neko je na studiju bacio kapu, ovo zaista nema potrebe da se radi. Ne znam da li je lopta pala van granica igrališta ili je bila u terenu, u svakom slučaju ovakva reakcija se žestoko sankcioniše od strane udruženja odbojkaških klubova, odnosno ljudi koji vode ovo takmičenje. To je apsolutno zabranjeno i strogo kažnjivo, na kraju krajeva nije ni sportski. Nemamo nikakvih primedbi na suđenje u dosadašnjem toku meča i ne znam zaista da li je Spartak malo preoštećen, ali će Milan Perić sada imati ulogu potencijalnog egzekutora. Zvezda ima drugu set loptu, a Nikolić upravo njega šalje da završi ovu četvrtfinalnu priču protiv svog matičnog kluba. Mislim da je on sada odahnuo. Podsjetilo me sada ovo na Dragana Stojkovića i čuveno finale iz Balija kada je odbio da šutira penal protiv Crvene Zvezde. Ne verujem zaista da je Periću sada bilo sve jedno. Vidjeli ste kada je dobio svoju prvu šansu u ovom meču. 25-25, nastavlja se borba za treći set. Nažalost, treća meč lopta za crveno-bele. Mihajlo Mitić. Ne dozvoljava Zindović da Zvezda stigne do pobede i ostavlja Spartak u igri u ovom setu i ovom meču. Petar Turanjanin na servisu ume da uputi izvanredan servis, vidjet ćemo može li sada. Miran prijem crveno-beli, izblokiran pokušaj Petkovića, ali nažalost lopta završava van granica igrališta. Četvrti put večeras Zvezda ima šansu da stigne do pobede. Ovoga puta na servisu Filip Stojlović sjajno je servirao večeras. Ume li da pogreši? Večeras izgleda ne. Ali neće imati novu šansu jer Zindović donosi novo izjednačenje, 27-27. Ivan Kostić sada na servisu pokušat će da svom timu donese prvi set lopte. I uspeo. Uz pomoć Sajle. Ili ako hoćete uz pomoć sreće koja je neizbežan faktor ako želite bilo šta da postignete i u sportu i u životu. Spartak stiže do svoje prve set lopte u trećem setu. Može li do poena? Za sada ne. 28-28. Sa brojem 9 Vuk Milutinović na liniju za servis. Flot servis blokira Crvene Zvezde na Vukašina Smiljanića. Zindović u ulozi tehničara. Izblokiran ovaj pokušaj Spartaka. Sada će Vizani pokušati blokom da stignu do poena. Brane se za sada Pajić. Poznić, teška situacija za Poznića. Teška pozicija za Bojana Poznića. Zvezda stiže do nove meč lopte. Nemamo šta da zamarimo Bojanu Pozniću u situaciji koju smo malo prevideli. Bio je aut, još jedna propuštena šansa da Zvezda
okonča ovaj meč 29-29. Rekao bih sada su se naši igrači malo i zainatili posle one sporne odluke sudijskih para. Nažalost, ruka Milana Zindovića u ovoj situaciji nije bila baš onako precizna kao u nekim ranijim servisima u ovom meču. Nova šansa za Zvezdu koju propušta Petković. 30-30. Evo Karišika na servis. Ovoga puta odlučio se za slot servis. Pročitan Mihajlo Mitić, ali nema napada. Petar Turaninin će samo prebaciti loptu. Petković siguran. Ova parabola pala je tačno u 9. metar, precizna dijagonala Petkovića, nova meč lopta za Zvezdu, 31-30 je miran prijem Pajića, a pozni čak bloka do trenera Crvene Zvezde Duška Nikolića, koji je sada veoma nervozan jer dobro zna ukoliko Spartak dobije ovaj meč da sve može na glavačke da se okrene. A hoće li se to i dogoditi, saznaćemo posle servisa ipak će to biti sa brojem 16, Milan Ćelić. Nova meč lopta za Crvenu Zvezdu. U svakom slučaju Južani zaslužuju sve čestitke za ovaj, pre svega za ovaj treći set. Nažalost, završen je ovaj meč s pobedom Crvena Zvezda od 3-0, ali mislim da bi publika za ovaj dvomeč sa Crvenom Zvezdom, ali i za kompletnu sezonu trebalo da nagradi naše igrače jednim velikim aplauzom. Gledat ćemo i dogodine ovde u ligu, u superligaškim duelima najbolje srpske odbojkaške klubove. Da zaključimo u drugom četvrtfinalnom meču. Crvena Zvezda je večeras u ligu savladala Spartak 3-0 po setovima 25-20, 25-17 i 31-33 i obezbedila plasman u polufinale prvenstva Srbije za sezonu 2012-13. Uskoro ćemo imati priliku da na konferenciji za štampu čujemo i direktne aktere ovog meča. Složio bih se da je možda rezultatski bilo više problema u prvoj utakmici, ali ni ovo sigurno nije bilo veliko lako kao što izgleda. Evo sad gledam po rezultatu. Manje smo grešili u nekim predstavnim momentima i bili smo bolji u kontranapadu. Tu smo napravili razliku. Malo za nijansu smo bili bolji u bloku i na servisu i sigurno smo zbog toga i pobedili. Šta kažem, drago mi je jako da smo uspjeli da prođemo u polufinale, sad ne znam na koga idemo, vidjet ćemo, ali ako hoćemo da osvojimo titulu, sve jedno treba da nam bude, tako da to je to. Očigledno da nama više prije da igramo sa Zvezdom u Beogradu nego da igramo na domaćem terenu, pošto smo i prošlu utakmicu sad u play-offu i u toku sezone odigrali stvarno dve dobre utakmice u Beogradu, a ovde nismo ni set uzeli. Pa ništa, mislim prva dva seta smo stvarno loše odigrali, nismo jednostavno Zvezda kontrolisala ta dva seta od početka do kraja maltene i eto u trećem je došlo tu do buđenja, međutim kasno to sad ne možemo da se vadi, mislim u trećem setu da se popunjavaju neke prilike koje su propuštene, tako da zasluženo Zvezda pobedila i prošla polufinale i ništa, s obzirom da je ovo kraj sezone, iskoristio bi ovu priliku da se zahvalim našoj upravi na svemu što su do sada, ovo je meni treća godina već ovde, znači besprekorno njihov odnos prema nama, ispunjavaju njihovih obaveza prema nama, prema svim igračima i prema trenerima
i nadam se da smo mi uspjeli njima da uzvratimo onoliko koliko su oni nama dali i jednostavno to je to, poželio bih Zvezdi sreću u daljem takmičenju i to je to. Da vam kažem, ja iskreno volim da dođem u lig, da igram ovde, ne pričam to što ste vi tu, sam ja vaš gost, nego stvarno cenim ovaj klub, sve ono što radi svih ovih godina, od njihovog ulaska u Superligu, naravno od tada ih pratim malo podrobnije i pre toga sam pratio šta rade za jednu ovakvu malu sredinu, divna stvar da imaju Superligaša i jako lepo rade i moje čestitke pre svega upravi, kolegi Veličkoviću na ovoj sezoni i igračima. Volio bih da budu još uspješniji jer svakako imaju potencijal da u narednom periodu budu još bolji nego što jesu. Ja im to od srca želim. To što smo igrali sa Spartakom, znate, mi smo došli prvi na tabeli, išli smo na 8. Nismo kalkulisali koga hoćemo, koga nećemo. Ja sam i u najavi play-offa rekao da ako želite da budete prvak, a mi to svakako želimo, morate pobediti 3 protivnika po fazama, četvrtfinale, polufinale, odnosno finale. I kad smo dobili Spartak iz Liga za protivnika, nisam baš bio najsrećniji, jer objektivno mislim da oni imaju bolju ekipu s pletom nekih nesrećnih okolnosti. Dospeli su na tu 8. poziciju, pa evo, malte ne u posljednjem kolu su se spašavali. Mislim da klub kao klub ima potencijal za još bolji plasman i to ono sam rekao, od srca im želim da budu uspješni. Čestitao bi njima na plasmanu, znači u polufinale play-offa. Poželeo im svu sreću, eto poželeo im da osvoje titulu, da možemo da kažemo da smo mi ispali od prvaka države. I ujedno čestitao bi na osvajanju kupa ove godine, ovako javno, mada sam ja već čestitao, ali... Cenim to, cenim. Tako da, pa mislim, ono što je, šta ja kažem, poenta cijele priče bila je da mi izborimo to 8. mjesto u onim momentima kad smo bili, da kažem, pali dole na 9. To znate, već smo o tome pričali da se ne ponavljam. Kad smo završili to, znači znali smo da idemo na Crvenu zvezdu, znali smo da nema, mislim da je glupo sad kažem nemamo tu šta da tražimo, ali da su oni stvarno apsolutni favoriti i da ćemo mi probati da učinimo što zanimljivim to četvrtfinale. Mislim da smo u tome uspjeli, pogotovo u onom meču u Beogradu gdje je Zvezda igrala malo slabije nego danas. Međutim, pazite, opet ja kažem, to je neki balans, koliko smo uspjeli u Beogradu da nešto uradimo i da bude 4 toliko, ovdje u prva 2 seta nismo stvarno mogli ništa. Mislim, nije stvar bila tu toliko ni do nas, bila je u Zvezdinoj dobroj igri. Znači u Zvezdinom odličnoj odbrani, odličnoj realizaciji kontranapada, znači u onom u čemu mi nismo mogli da im pariramo. Dugi poeni koji su se završavali u njihovu korist, koji su oni fenomenalno rešavali i tu nismo mogli da im pariramo. Treći set je uzeo već malo možda njihovo opuštanje i mi malo krenuli možda bolje neke stvari da rešavamo i došlo je da kažemo do tega završnice, što opet kažemo učinilo je ovaj meč zanimljivim. Mislim, ja opet bih se zahvalio znači i upravi kluba na uslovima koje smo imali ove godine. Zahvaljujem se na podršci prvo koju sam ja dobio jer u malo nezgodnom momentu sam preuzeo ekipu kad je stvarno bilo što bi rekli stani pani. I zahvaljujem bi se igračima koji su stvarno odradili maksimalno sve na ovom uspehu, da kažem cilj je bio opstanak, mi smo ga ostvarili, to 8. mjesto. Još jednom bi poželeo Zvezdi dalje sreću u play-offu i poželim da uzmu duplu krunu.